mai lucu mong. Kening. Neng udang dia lasa nak lo jaga kadi. Jani. Anu dia lasa nak lo jaga. Jelemo je nih. Weh, nyena dia ada anak-anak soleh kena di Pagupah Mayasari adi. Oi. Ya gasan jeung nantang kan ini. Ajan cepet pesan sengen. Wah, dok rata gitu. Alah sigal. Ngapain? Me, nang jet latakin me. Adi jeung soleh-soleh pesan jenang anak kedua nih me. Ane besi kancur ogo-ogo menjalan. Sing kita me. Ciurang gogoh jalan. Abi Jani. Besek cara ogoh-ogoh menjalan ben besek. Ah, meme nawang. Apa me? Cara pandang kamang. Wah, ulo saja. Jang orang pada ngawang. Menang gawang sing tawangan iki mana mek luas mek. Apa teh tujuannya mai? Nganggur. Badane marah mula lemah-lemah. Heng-hengan ke kene mai adi. Kurang dah nih. Asli dah. Nah. Oi. Mong nying. Nggih. Nyeng jak jeng ngordo jak ada dua to. Sing tawang tu. Anak bajang tuh. Sing Mat. niko tuom ben bedek. Kuala jana. Isen kene dek. Lah jai tembakan bapak nih nyen. Kene man. Nah takon jai. Nyen to. Mong Cina kon mong. Yang kira pesen tuh gak? Kane ken tak kenen beli. Ane kedua. Wah, ci sing nawang mekenalan ci. Engke mengenal coba Ci. Carane mengenal nak bajang doang ci. Engke. Jero anak istri sareng kalih. Sira keh pejenengan nira. Woi. Nana gelan aku ada nih. Woi. Nah isi serang halih. Ingin tuh. Siro ke jerone. Tiang men dukuh. Niki pianak tiange. Dua gong. Ampun kenton kasar niko. Menengke kan? Gendeng udah menjemos. Nah cai coba kendengin. Nah, nggih, gendengin wis gogong siap. Kletat kletut. Nek gendengan nirau nek. Gendengan gelah dotan. Nah. Ning ning. Woi. Cing udah ya cara ngomong di aung nih. Apa dah apa? Hah, Nih, tukang nang pledok. ngalin magendeng beli. Kan timenan kong bang tiang antosang. Sabar lu. Tukang pledok siap dong. Bilang pedang beli pagar ngempok bunga adang kembang galang kamblang kena beli manyung raut layu belinya demi kukurin Allah silakan dimulai bensangan menata kerusak hidup beline Bapak kembung jazz. Besut dong. Weh, besuat munyen ceng-ceng kebes Baik. Mong. Ngen. Cang, monto cang mengendeng ceng-ceng ke besok.
Weh mau nying. Tapi itu dong. Dek itu carana ngerayu. Mendapingkan. Sing itu carana mentakon. Me sarang ilu. Sing ketawa menyen gelah. Yen dados sapa sira niki nggih? Ados cara uning titiang Gelah Bapak Prabu dini di Naga Gombang. Kadan peduguh Mayasari nu Naga Gombang lahang. Tiang penyeruang Ratu Duagung niki pianak titiange. Radas kadi nembe niki rek pengukuh Mayasari. Oh nyan be. Kemuang sarang lanying ngiring gelah. Jaki pacang mau lancaran ini di widangan gelah. Di Ratu Duagung yen sangkut gitu. Titiang mangkir jagi ngerara wedang di goreng pohon. Ikan siki parakan duwe amun untuk meme di pohon. Nying. Cisan cocok nying. Nggih. Iring cak meme. Ah, ya ben sing mang panakne memen. Ya ngiring napa naset kelut panu kene terus. Ada nying bang, jangan tau mendek. Mom. Itu bang. Gelah mai kan ngalih rabi. Menjani takon nadan malu gitu. Angge itu banyak dong dek. Lu? Titiang tuh. Nyadan lu? Pah, ampun deki kentan tuh raos tuh kengken nya ilang man rabi gitu. Man kengkian jaran gelah. Ilang. Sira pa saya tuh. Pakai itu gelah itu? Nge, mang do jak Lu? Titiang tuh. Nyen nadane lu? Wastan titiange lo kasumba Ratu Duagung. Lu ke Sumbo? Wah, dan lo ke sumo do akong. Menyen? Lo ke sumo. Ke Sumbo? Nge tuh. Menengken jadi carana. Punapi jak rayu mantan mau gendeng. Gelah ke ngalih rabi, jadi rayu itu. Nge. Nah jalan ke rumah gendengnya nih. Nge. Urusan lu. Meong meong. Wah, jag mageneng miong koneng. Yen kentan mageneng, meong bisa bangun mana? Menkengkean jadi mau. En tiangnya mengendengnya, dua agung jak ningah mantan pasti jaknya. Cian nih ke mengendeng. Nge. Nah coba contohin gelah. Pah, makin mau ingat-ingat dulu. Apa sana? Wah, sansap ya bu. Tapi malu-malu dulu. Aneh-aneh misi gula sing bibih nih. Tapi dulu. Kenyam manis. Wah, kenyang manis sih kau. Wah, mungkin mau ingat-ingat mau. Siapa yang bu? Oh, nggak mau ingat. Jangan ngomong. Dan sida ben beli janinan. Doh, apa kenyam-kenyam iler. Manis gendeng cimong mau. Niki iler apa kenyam-kenyam nih. Nah beno mau Dekat bebo. kebole mau bungo sana. Ben mau. Wah, beli mula pak. Makalasu batu sing ketemu. Ya dastun labar gede menganyudan. Resnan beli kukus kadi batu karang. Kan bejak ya kenyam itu lah. Li, nyen jadang dia. Yang kemong tuh. Adi jak long kita gendengan dia. Pasti mau marak anjak raja. Lu kengkean lu. Lo kan nangil beli. Lu nengil ikan tuh. Hati-hati yang las sempat meski. Nah pesuang si simpan siapa tuh? Tadi tuh. Nih. Tadi. Bapak kamu kelihado ya? Kok tahu sih? Ya, aku selalu ada di hati kamu. Ada besi. Apa ben mau? Bapak kamu jualan di Patsanto ya? Kok tahu sih beli? Iya, aku pingin ngulik kamu. Yen ngulik ini apa sih? Ndak wampak kelih ungkul mau payas gitu.
Yen cai terus ngendengin ngemang cecimpadan. Si cai demana mong. Men kengken aduh. Nak gelah di ning oleh rabi kau. Nggih, lurusan radu mengendeng dan. Gelah ini mengendeng kita. Nggih. Ampun apa lu gendeng itu? Apa gendeng gelah ini mong? Bebas. Bebas. Oh. Tuh, citung mundur. Gelah mengendeng. 1, 2, 4, mulai. Lo dadi keblinawan Sapa sira kega sapunika Ente adane cinta, ente adane sayang Mulai tumbuh di hatin ilo Anto sang melubli tiang kau nyautin gendengan Ratu Duagung ya. Kenyaut kan ya Kadang nak bongol niki ilo niki. Lek kamu nyembunyi li dunia itu. Marah nak kau li gunung orang Cibongol Li dengan hang malu. Ngetu. Bijak jatuh cinta aja tiang li. Iya tuh lo. Kan lo jatuh cinta, ada surat sih kelihatan. Yang tadi cek jani juang tiang lo. Natah beli dengan Nata, hang malu. lo lanjutkan lo Urusan di lo. Elak tiang elak balik yang tiang nyambatang adan. Kumis tipis, misi jenggot. Bekuris kan? Obok nih lantang ngegigit. Pakat cukur Lo, kia orang lo lantang. Buat nih. Nyanyi tuh nah. Neng dawang lo buat keset nih. Marang keriting bok gelah ke tiang cicang Dia kangen lah pates asal. Cek ingsak. Jadi gelah nyautin Gitu. Penasaran, beli penasaran, sira kedemenin ilo. Kumis tipis, misi jenggot, pasti beli demenin ilo. Penasaran. Cek peragat, cek penasaran. Gen. Aduh. Lu agung. Gelah nak penasaran, nyen jadi mana ken ilo. Beli kemong. Napi? Nang udah megat-megatang munyi, aja beli mengganggu nyan. Kan megat-megat munyi tuh lo. Pangnya dua agung. Ngalih lo. Jadi lo lanjutin lo. DGR beli DGR. Irunane sate majenggot. De munafik lo munafik, pasti ilo demen ken beli. Mengganggu kan tukang rabuh nih. Totong ngurung-ngurung. Kene nyen mong. Kumis tipis, misi jenggot. Nyen jadi mana kan ilo nih. Oh pasti dua agung teman yang tiangan sing. Tunggu kemong. Misi bungut pujo berang. Nanging gelah curiga nih mong. Udah sintan tuh. Nak bak ini mau kumis tipis, menjenggot. Nak wentan masih kumis lat-lat tuh. Tawang cinyen to. Mau kumis tipis, menjenggot. Siro nih kok. Sugro pakulon ratu tapakan gontak. Ampura nya di tiang ki wanta kegonjakan. Niko kan kumis tipis ada niko. Man, Kumis brengos. Raga aja kene di rurung. Ampura tuh jera gontak liak petak. mani bengor bu kucing mau. Ping. Sugro. Sugro. Mong, Gitu. yen kene itu saut ilo Deman ya keng gelahnya nah. Pasti deman. Engkean lo. Ratu Duagung. Minas Dugra matur sisip titiang. Manjang rek anganing cokori dewa. Sadurunge titiang matur. Pinihirin aksi sembah pangasungkaran titiang. Ring palungguh cokori dewa. Pejak cara munyen suling. Munyen ilo he. Kengken nih kemunyin suling tuh doagung.
Alus melengking ke wala sing ngempangin kuping. Nah jadi kene nih lo. Tujuan gelah mai. Gelah kang alih rabi. Ilonya ada di rabin gelah Rabi, beli. Rabi tas senjane akon ngai tape ta beli. Niko ragi adaan lo aja nih lo lengah nih. Men kengken ane madan keto beli. Kene nyen lo. Yang beli demen kini lo. Hidapan beli yang on beli tunangan nih lo. Kita lah hidapnya lo. Oh gitu. Ratu Dua Agung. Oke lo. Yukti kagiati tiang miragi plunto pawacanan cokori dewa. Sane jagi ngarsanin asikian titiang. Kemaon ampura dahat titiang nenten presiden ire. Senyaknya ngomong. Hah? Loh, Iya tuh. pangtawang lo nyan. Nah alo jadi rabi lo. Lo aja jadi manus. Ring tukade. Pah itu kap. Si menggebak aji batu, si buleanan. Misi mau kosong dia punya canging ini. Cara bidan aja. Ajan lo mau li gunung nih sing nawang manus di sowar. Bidan itu kan manus misi mekilan perang ini ada. Beli. Dan Tapi- juga wale tiang mula anak gunung tapi tanja ketosan beli. Jaga ngon rapi kono sing nyakin lu aku ngete. Weh lo, awang lo Yang dipuri. Lo kalau manus, sing perlu keduka ada. Dipuri ada kamar mandi. Yang kalau makan. Sing perlu nyakan, memen gelah dagang nasi. Meme dia mau buruh. Tekan lean teguling nih genyol itu. Nah kayaknya lo. Iya tuh. Ben ceposan yang gelah. Metakon kene lo. Nang mai malu. Lo, Iya. nyada di rabi gelah lo. Nyalo. Kau bagus lu aku lu. Mangken demun beli. Ikannya tiang galah kenal. Bukan api malah. Apa kepengen kenalan emang? Ajan manus po, ada nak manus ngonceng po, ada apa man. Kalian ngoyong lo kene digubuk ke ngerewat kene. Ajak memen lo Kejani hijau memen lo nge kopi itu maklo sajan. Mirip sedang ngeroman di Ratu Dua Agung. Jana memen lo halo. Tebak. Sing bani beli lebak. Ne maro kedini pemetunangan. Cang di pohon man mangsi kan lho. Jenang cange selam kene kanthi lho. Saya gelah nang roman do nang nganggu ci. Baik. Mong, Ini oh jadian nih. Meme. sedang kesembuhan ini. Me, kalau ada orang yang tiang me. Apa tuh lo? Ratu Dua Agung Putra. Jadi ngarsanin tiang dada serabi. Meme pun api. Setuju me? Genit jatuh nying. Adik keter ini. Lah, yan paketo meme basta ngidang orang apa lo? Apa ben Dua Agung gusten meme takyan lo? Ratu Dua Agung, titiang magdara ramat dan presidang matur nabi. Engken lo, keto ko na pikarsan duwe, menjadi lo kengken. Nyak lo nyak. Kene nyen lo. Pangtawang lo tujuan gelah mai. Dewani ngajen gelah ngoren gelah ngale rabi. Kewala gelah sing nyak ngale rabi di kota. Ah yang di kota padang galak. Beli. Masalah serius sampun aja keto ikan ya beli. Woi, Kene nyen mo nyi. Lo ajak meme. Gelah ndot ngale rabi di gunung. Niwa suci mau tamo. Menjani lo kengken. Nyak dari rabin gelah.
Tanyalet mana titiang jadi ngiring. Oh nyak ya mong nying. Nyak ya dah. Tiang meme na boman cepok pada. Mencang apa nih man? Kita kangwang toro tuh. Darah buat bayar Mong nying dingah na calon matuan meme. Nya na dan bana dua agung ah. Ne dua agung sap kenatan itu. Biasa nak lajar buduh kan nyam-nyaman deh. Gira tu dua gong yang sanpon kenten mriki ngorah wedang dari korengkon ge lan rika pacang mababaosan Main nying mong. Iring ah. Mapan suba di neketi penepi sireng landini malu sayuban dumade seidah yang pramukawi sida pejalan gelahe meresidayang madingang puri negit aingge tiang urusan ragu istri tiang nika meme Mong nying. Marah nak besik kan dia dua dia tu. Wah. Ande kian ni kita unang tu ni ki. Lekian je kegelan gelah ni. Niki gua dua gong Tahu kan nyang?